لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي مصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة صاحبها في النار. أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار. أما بعد فأيها الأحبة، فإن كلمتي مع حضراتكم في هذه الدقائق المعدودة سوف يدور حول أدب من آداب الإسلامية، وهذه الآداب هي المتعلقة بالمشي إلى الصلاة في صلاة الجماعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أدبنا فأحسن التأديب، كما قال في الحديث: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وهو أيضا أدبنا وأرشدنا وهدانا إلى ما فيه خيري الدنيا والآخرة. فاليوم إن شاء الله سوف نذكر بعضا من هذه الآداب الإسلامية المتعلقة بالمشي إلى الصلاة في صلاة الجماعة. فالله سبحانه وتعالى أسأل أن يوفقني لما يحبه ويرضى، وأن يجعلكم أيها المستمعون الكرام من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سوف نذكر 10 نقط أو 15 إن شاء الله. musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, ɓaawon yettude o haanaɗo yettede ɗum ko Allah du'ano nelaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam, kanko e ɓeygure makko nden fof e sahabaɓe makko ɓen e kala wonɗo e laawol ɓeɗo ila yawmil qiyama. En toriki Allah yo Allah waɗu en ñentinayɓe laawol nelaɗo e ɓeygure makko e sahabaɓe makko ila yawmil qiyama, o ƴettitay e hoore muɗum. haray hande ko yewteten e o khutba meɗen daɓɓo ɗo bi isnillahi taala ko neediji ɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam janni en, hiɗi ɗuuɗi moƴƴa. nelaɗo noon sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki: wo addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. wo kamɓe ko Allah ne'iɓe, Allah moƴƴini kadi needi maɓɓe ndin. ko noon kadi woniri ha Allah daari: laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. nokku goo o inni: wa innaka la ala khuluqin azim. mi woni muhammadu hiɗa jogii jikku labaɗo. joni noon neediji ɗin hiɗi ɗuuɗi. hande ƴetta e toɓɓere wotere ko honno goɗɗo ne orta so yalti ka makko, ma ko honno yaltirta makko himo yawde ka juulirde. hiɗa iwde ka suudu ma yaha ka suudu Allah, ko honno yarata, nano falaɗa o yarata. si goɗɗo fokkiti joni fijoygol balo, no woodi coñciɗi o ɓornoto. si goɗɗo fokkiti ɗo joni yawgol ka ngesa, no woodi coñciɗi o ɓornoto. si goɗɗo fokkiti yawgol ka esraɓe mum, no woodi coñciɗi o ɓornoto. si woko yahowo kadi ka boite ji amoygol ɗen kam no woodi coñci ɓorneteɗi toon ɗi. joni noon sa fokkiti yahugol ka juulirde, ko honno hanuɗa yarugol. en yewtay ɗo toɓɓe 10, si tan on permitima toɓɓe 15 ɗe on tigi hani wattangol hakkil ko ɗeɗo hanɗa timminde sa fokkiti ka suudu Allah. an nuqtatul ula ayyuhal ahibba, awalan yatawaddau min baytihi li qawli nabiyi sallallahu alayhi wa sallam: ma min rajulin yatatahharu fa yuhsinu tuhur summa ya'madu ila masjidin min hazihi almasajid illa kataba Allahu lahu bikulli khutwatin yakhtuha hasana wa yarfa'u biha daraja wa yahuttu anhu sayyi'a. rawahu imam muslim. hazihi hiya an-nuqtatu al-ula. toɓɓere aranere nden woko ya salligo ka suuduma, ko ton ɓurɗa jogade baraji ɗin e disa ari a salligike ka juulirde, na fi haray sella, kono ko ya salligo ka suuduma sa fokkiti ka juulirde. fi hon ɗum nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki: wo ala hay goto e gorko ma suddiɗo salligotoɗo ka suudu muɗum o moƴƴina salligi on, o faando yahugol ngol juulirgol ka juulirde
kala ka o fokkitiri e juulirdaji ɗin woosi wona kala teppere taɓande nde waɗuɗa ya andu Allah subhanahu wa ta'ala ɓantanima windanima moƴƴere wotere o ɓantanima darja goto o montanima bakkatu goto jogande maka yaltuɗa ka suuduma ha tuma nde hewtoyɗa kala palande nde waɗuɗa ko monta bakkatuma monta windanaɗa ɓaydanaɗa darja ɓantanaɗa moƴƴere wotere ɗum ɗo noon ko si a salligike ka suuduma a yalti hiɗa yahude juuloygol ngol ka juulirte haray koye wattan hakkillum ɗo moƴƴa moƴƴa neɗɗo simo yalde ka makko nayo inumi salligoroyay ton e yiya yewtere nayi hinde jokki ley ga hasi hiya nuqtatu lula thaniyan min adabi almashi ila almasajid yabtaidu anir rawaihi alkarahiya aw alkariha yabtaidu anir rawaihi alkariha liqawli النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى به الإنس متفق عليه toɓɓere ɗiɗa ɓerne sa yalti ka ma ka pinal ko dina ka wi kon hiɗa yahde ka juulirde ko ya woɗɗito kala ñamete ukkotoɗo nelaɗo sa sallam aki womo ƴakki basalle ma salle laayi ma kala ko nanditata e muɗum wota o hammir ka juulirde fes fi honɗum ko lorrata yimɓe ɓen kon e bargolji sifa ɗin kadi no lorrude haray malaikaɓe ɓen enen noon ƴetten ka mise men si goɗɗo ñaami maafe haako pute ma bantara ko ñaami o ma ñaami ojji waɗi futti ñaami ha haari wata o yaaru ka juulirde sina tuma nde o gosi ha moƴƴi o ƴakka singom kadi o watta hoore ɗon o goso ha hara bargol ngol ala few si o yara noon ka juulirde ko lorrata yimɓe ɓen kon haray hino lorrude kadi malaikaɓe ɓen ko ɓe ƴettani basalle on ala ñamaynoɓe basalle ɓuuri arabuɓe ene noon andi basalle sa ƴakkiɗo joni aɗa ƴakkayɓe brochette ukkoto moƴƴa no yawata iwgol surtout no woɓɓe wona e balɗe ɗiɗi balɗe tati gosaki woɓɓe kadi gosori wo bimbi hon gotum ne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko fanɗi wo ko fanɗi ɓe gosotono nde laabi jowi e nder ñallal ngal julɗo himo hani wonde hara himo laaɓi julɗo ko aaden finuɗo julɗo ko aaden laaɓuɗo annazafatu min al iman laaɓal no tawa e gomɗinal sa yi goɗɗo hara coñci makko ɓandu makko hino laaɓi hara himo ukko bargol urugol andu ko aaden jogiiɗo iman seydna oumar o inni wo sa ƴetti tataɓal e jawdi ma a soodi uratiyeriji fi ko uritoɗa wo haray hino selli hara ka yawɗa o a lorrata jama o woɓɓe no toon si ɓe ari hakkundeji meɗen jama o hersayɓe tun kono hara ɓe ɓadotako julɗo no hana andirede coñci laaɓuɗi no paasa ha moƴƴi haysi pasaka awa hara hiɗi laaɓi parfait mum hino waɗa ha moƴƴi si on tigui yalta ya hakkude jama o no andirɗa noon jama o lorroto ko noon malaikaɓe ɓen kay lorrota malaikaɓe le o seeɗata sa lorriɓe ɓe windante bakkato man akala thawman aw basala falyabtaid masajiduna li anna almalaikata tataazza bima tataazza bihi l ins subhanallah woɗo laaɓuɗo surtout ñalande juma hiɗa yaade ka suudu allah si goɗɗo e meɗen heeɓi ɗo joni invitation président de la république veste ji ɗin e cravate ji ɗin ma kaftareji ɗin e basin ji ɗin pasete ha hara piliji ɗin ta wawa hersugol dande gerto kun taw si on tigui fokkita noon daɓɓito moƴƴa noon madan on ɗaɓɓitanamo o daarito o tintito ha so ya yiidoygol e laamu ngon ko bani adama ñamayɗo yahra ya hurgo wonɗa yiidoygol joni noon hiɗa yahude yiidoygol e taguɗo bani adama o taguɗo kammoli ɗin tagui leyɗele ɗen fof taguma warayɗo ma o marɗo yiite mari aljanna ko ange mum mardi rendez-vous siɗa yaade ka hoore oɗo ɗa yaade ka oɗo no invite ma hiɗa yawde hiɗa hani yaadugol pinal ndaara coñci ɗin kadi waɗa collection labaɗo hara na ƴettugol kufunaru ɗo joni waɗanduɗa waɗa kundolo kunɗa waɗa ɗumɗa ma paɗe ɗen hara joni ko paire sport ji ƴetta kaftane watta ɗon juɗɗon hani finugol nelaɗo sallah sallam no maaki wo inna allaha jamilun yuhibbul jamal allah ko o labaɗo himo yiɗi kadi ko laba himo yiɗi ko foti kama hara hino foti hino laaɓi hara yiwɗo wosnoto ko ɗum ɗo l'islam o wi yabtaidu arrawaihi alkariha salisan ayuha al ahibba min adabi lmasi ila almasajid yaahuzu zinatahu wa yatajammal toɓɓere tataɓere nden wo ko ya ƴettu cuɗari mani ndi ɓurɗa e hoolorade ndin kadi
urnitoɗa kadi o filliti toɓɓerde kadi coñci ma ɗi ɓurɗa hoolorde ɗin siɗa yahude ka Allah yiidoygol e Allah ko ɗin hanɗa ɓornade goɗɗo arno landi nelaɗo sallallah alih w sallam oyi nokkel ɗi foof ko honto ɓuuri moƴƴugol nelaɗo maki mi anda ha mi lando jibril ɓe landi jibril inni min kadi mi anda ha mi lando Allah jibril lando e Allah oyi nokkel ɗi fof ka ɓuuri moƴƴude kaka juulirdaji ko ɗum ɓuuri e moƴƴude koye yaw waɗo e bakka to yaasi are laaɓen ka nder juulirde yo différence waɗo siɗen ka juulirde e so tawina ka juulirde siɗen fottude ɗo e sal fi haaju yo ɗum ɗon sertu siɗen yahde ka suudu Allah wa anna al masajida lillah juulirdaji ɗin ko cuuɗi Allah ko Allah jeeyi ɗum wona goto e meɗen sen udditi ɗo juulirde nden ɗo joni ko wonten ɗo ko haalere juulgol ngo yana mo be hewtoyi ka mum ko ɗum holli wona enen jeeyi ɗo ahabbul biqai ila llahi al masajid wa abkhadul biladi ila llah aswaquha ka ɓuri moƴƴude e nokkeli ka Allah ɓuri yidde ɗon fof ka juulirdaji kaw ɓuri añugol ton fof kaka marché ji min nar noon marché yahataki koye ma yeeygol no harmi na ɗum mi haali fandunde annen ko ton wondoje penale ɗe watta yeeyugol ko dagi e ko harmi ko ton waɗata janfodiral ko ton waɗata joni noon sen waɗi ɗum ɗon ton ha en gayni dogen noon tuuben ruttoɗen aren ka Allah Allah men torike ma accana ko ɗum juulirdaji ɗe no hani sertugol e nokkeli luttuɗi ɗin fappo li qawli nabiyi sallllahu alayhi wa sallam yaqulu taala yabnu adam ya bani adama afwan khuzu zinatakum inda kulli masjidin bimana inda kulli salah iza aradta salah fa alayka an tatazayyana bi ahsani ma indaka min athiyab wa an tatatayyaba wa an tatajammala li annaka taqifu amama rabbu samawati wal ard sa falama juulugol hiɗa hani ƴettugol coñci ɗin woɓɓe kan no ka cuuɗi basen ji ɗi ƴettama o si ɓe yaltay woni si tawi ka nder suudu ɓe woni ko coñcoye walor koy no ɓe immori noon ka danki ko koye no ɓe daroto allahu akbar yeeso Allah il s'en fou ɓe haajaka ka nder suudu ɓe woni hiɗa andi koye coñcoye ɗon a yiɗata moko ba tedduɗo yo tawde koye kono suusa Allah darodade e koye ɗon siko sonnaɓe yarete koye ka kiisin koye ƴetta dikka hun ko waɗa ɗo daro inna yomi juulu heña la a anda sa gaynayi on waktu ɗon daro darande labande no gasa Allah arsikama ko wiyete kon shahada yanugol shahid sujja tun Allah ƴettitama ɗon comme no yiiɗi yo Allah ƴettiti ɗum hara no ɓorni coñcoye tunukol waaloy koye a anda hay so tawi hara koye hino laaɓi no gasa hara ɗa waluduno koye ɗa hoyɗiti a anda maniyu no memi koye ma bawle no ɓeemi koye a anda inna mi julɗo tun heñam hewata ka danki kadi la Allah yiɗirano inna allaha jamil yuhibbul jamal Allah ko labaɗo himo yiɗi kadi ko foti himo yiɗi ko laaba si Allah neminima wallahi kala yuɗoma yo andu pellet hiɗa nemini wona julɗo finuɗo ɓornotoɗo si Allah neminima kala yahuɗo ko maayo ñaamu ñamete yeɗɗuɗo o anda feere nden no wooti si Allah neminima kala natuɗo ka ma yo andu pellet ndu suudu ɗo ko suudu aade marɗo si Allah neminima kala fottuɗo e maka yaasi otowal ma ngal o yiya ngal ono vraiment o ɗon Allah okkorimo o jawle kona ɗaɓɓede ko yaade lakara wallahi la jawdi ko heeɓi ɗo ko ɗo wonna accude accana ronoɓɓen joni noon an yangiɗo ɗaɓɓi fi muɗum ɓayɗa andi pellet ko an hasi boyte fi muɗum ko an andi ko honno heɓiri ko an ɗaɓɓiri sa ñamidi Allah landitoyte fi mum sa accidi ɗo woɓɓe ko ñamidi Allah landitoytoma fi mayri joni no haɗi neminoɗa hande kadi a anda ko honno si a acci ɓawa ko honno ɓe ñamirtani nemino ha yona watta ɗo wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis yetta nemaji joomi maɗi Allah mi weltanikema a hokkilan cellal a hokkilan jawdi a hokkilan jaahu a hokkilan gandal a hokkilan faamu a hokkilan pinal a hokkilan ngari a hokkilan inna allaha yuhibbu iza an'ama ala abdihi an yura atharu ni'matu alayhi aw kama qala alayhi salatu wassalam Allah no yiɗi so nemini goɗɗo yo batte nema o yaltito e makko hara na konngol hino lolli hakkundeji meɗen a yeyi kaari aynata on no mari andata haymo mari wallahi o mara neɗɗo so heɓi yiwɗo mo yowandu himo mari ko ɗum so yeyi ka leyɗe arabuɓe ayi wiyeteɗo patron on ko hay lanɗo on ƴiwantomo enen noon ka men ko patron on ƴiwanto miskin la yo surtout piiji dan hino ton koko fof faala si Allah noon suɓima e nder ɓen noon o jonnima wata wuddir wata aña koko wiyete laamu ala añuɗo laamu koko wiyete jawdi ala añuɗo jawdi koko wiyete gandal ala añuɗo ɗum si Allah neminirima ɗi yoɗi battin e ma
nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe maaki gañanandi a laasi wona e piiji ɗiɗi la hasada illa fisnatayn gañanandi a laasina e piiji ɗiɗi allah okka goɗɗo gandal hara gandal ngal himo jonnira ngal tigi tigi on bimbi e kiikiɗe jemma e ñawroma arɗo wo tigi tigi on te'ay ha yona gandal noon ko no jonnirɗa wo ɓeydorɗa no jonnirɗa wo no jonnirɗa ɓeydorɗa inna min kadi allah sa okkorilam mi waɗa e ɓuri ko oɗo wone wadde ko hara nafiyoɓe mante ma allah okka goɗɗo ko wiyete kon jawdi kala miskin tampuɗo si ari ka makko wallahi o fittanaymo gonɗi goɗɗo ko mapoto ko haaɓe na yawka kaariji o fittante gonɗi ko ɗum woni nema heɓugol jawdi ka aboubacrin wa oumar wa ousmane zunnurayn ɓeɗo ɓe heɓuno jawdi tawata goɗɗo miskin aliyatimajo ko soñjoto ko ha hewta ka maɓɓe wallahi haɗa gonɗi ɗin fittike ko miskin tampata heege ko ha hewta ka maɓɓe sa ñaami kama ɗum ɗo sa hewti ka maɓɓe sa ñaami a ɓeydita ɗon kisan vitamine hay saygo fi balɗe ɗiɗi ɓeɗo ko ɗum ɗo woni nafa heɓugol jawdi heɓugol faam kono ko ƴettugol mara ɓorno coñco e sifa koye men ɓornoto ɗo hara sa fottidi menen e marɓe ɓen ka yaasi a sendidirta ko hommo mari wallahi wonde to wata miskine kono jalbi hara e ɓuuri hay marɓe ɓen subhanallah sa yi patron jo inneteɗo no mari milliard ji hara ko gosi o ittirta kooƴe yi'a patron jo marɗo jawdi hara ko yo suudu ka hoore laawol ko o ñamata hara ko o yaw o kufra o ñaama sifa piiji hiɗo feƴƴa ka meɗen ndi jawdi ɗo moƴƴaari ne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo ni'mal mal fi yadi rajulin salih wallahi wo moƴƴi ko wiyete kon jawdi moƴƴi ko wiyete jawdi jawdi hino weli e juuɗe neɗɗo aade moƴƴo ganndo faamuɗo hulowo allah sa allah okkima ɗum ɗo wallahi a tawa jawdi hino foti tawa hino l'islam hino gandal hino faamu hino ɓernde yaajunde jawdi no woodi ɗon wallahi a yittay mone mi toriki allah yo allah okkor kala mo jogaaki musidɓe julɓe tedduɓe yaqulu nabi sallllahu alayhi wa sallam inna allaha jamilun yuhibbul jamal allah pellet ko o labaɗo wode himo yiɗi kadi ko laba ko eto ɗen labintino ɗe yerwoduɗi ɗin si tawi kesi ala wo ko ya wuppuɗi haaɗi laaɓa pasaɗi kadi haaɗi wowra yaha hakkude jama o no woodi hakkuneji meɗen tindirteɓe e kaari no wawi ɓornade kaari ka yiɗa wummu himo laaɓi on allah no yiɗimo allah no weltanimo kono he woɓɓe goo kan to wallahi summa wallahi woɓɓe ara e hakkuneji meɗen hara hiɓe wondi e longal ɓe ɓaɗotoma tum bargol maɓɓe ngol ara e ma subhanallah si tawi noon allah inni joni man akala thawman falyabtaydi masajidna mo ñaami basalle wata o yaaru ka juulirde kono ɗum sikko ɗon fimayɗo cigarette fimayɗo cigarette attadkhin haram wallahi fiimugol hino harmi albadan awil jismu bunyanullah wa mal'unu man afsadahu wattadkhin yufsidu ljismu cigarette tagoto landido so tawi ɗum hino harmi basalle ñamugol basalle koko dagi ɓeyni noon mo ñaami basalle ñaami sifa ujji ñaami maafi haakoji meɗen ɓuray ɗi e welde ɗin ɓeynaade ko ya laɓɓi hundu kon ha moƴƴa si yara ka juulirde ɓeynaari wata yaw kono noon sa waɗa ɗum ɗon ta tippiroy toon fii wata yahu ɗaɓɓoygol baraji heɓa bakka to sa fuɗɗi kene subhana rabbi allah subhana rabbi ko woni e yaltude ɗon ko lorray ɗimmojo ma on lorray malaykaɓe ɓe wonduɗa ɓen kay tawa seedata e maɓɓe joni noon si tawi ɗiɗo ko dagiɗi allah inni wata yaaru ka juulirde kono noon sikko ɗo neɗɗo fiimowo neɗɗo yarayɗo beere neɗɗo yarayɗo drogue oɗo ko woni alhaali makko hannde kadi tanani goɗɗo lando joni si cigarette no harmi innumo si julde hewti juldere hewti ɓurde teddude nden yo ɗaɓɓoyɗo cartouche wi molanagi cigarette hara ko nongo nelde sira e makko mande mo iwa Europe ga yaha ka meɗen joni waɗa ɗum saku wi molanagi o hewtoyi mawɓe landikemo kono nongo neldiɓe o yaltana ɗum nongo jonnaɓe on sa wanda so tawi hino dagi e so tawi hino harmi kala hunde nde tawata a yiɗana hoorema andu pellet nde moƴƴa kala kadi ko harmanma ñaamugol jente moƴƴa yewde kala ko harmanma ñaamugol hino harmanma kadi yeeyugol ka sellantama ɗon ka ɓornoɗa ka sellantama ɗon ka ñaama sellantama ɗon kadi ka yeeya goɗɗo goo kadi tori allah yo allah o yaafoy النقطة الرابعة من آداب المشي إلى المساجد يدعو بدعاء الخروج من المنزل بنية الصلاة وكذلك أيضا الدعاء المشي إلى المسجد عندما يخرج الإنسان من منزله فعليه أن يقرأ هذا الدعاء الذي علمنا إياه خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الدعاء هو قولك
bismillahi tawakkaltu ala llahi wala hawla wala quwwata illa billah allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Hakaza kana rasul sallallahu alayhi wasallam yakhruju min baytihi idha arada almasyu ila almasjidi bi niyyati salah. De goddo no yalta ga suudu mun kadi joni wadi piiji go wotte dinga nder suudu joni non a fokkiti yaltugol janga du'a yaltirdo ka suudu taw sa jangi odo anga sheytane o waynodiri don si a jangari ma anga sheytane yallangal fap ko no wondi inna bismillahi tawakkaltu ala llahi wala hawla wala quwwata illa billah. Si tawi ko haado wawda haray no wawa yonde sa feƴƴoyi noon yeeso toon fa huwa ahsan ko ɗum ɓuri e moƴƴude. Inna allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Ko du'a ɗo goɗɗo jangata sino yaltude ka suudu mo an e sheytane o waynodiri ñallal ngal fop ko honɗum ɗi waɗata ko ɗi habbitoma ɗon kadi ha kiikiɗe. Si a hewtitoyi kadi a jangari du'a natirɗo ɓeyna ha min yaltidano kono sallaje e men naati dey ko ɗum ɗi wiyata. Joni noon si a yalti addu'a'u indal mashi ila al masjid famaza alayka an taqul allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa fi ayni nura wa fi lisani nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa amami nura wa khalfi nura wa fawqi nura wa tahti nura wa azam li nura aw waj'al li nura fi ba'd riwayat. Nde ɗa yaha noon ka juulirde ko du'a ɗo kadi jangata oɗa ko yaltirɗo on tun sa uditi bafangal a sokki janga oɗo si buusa sa fokkitino yewgol kadi juulirde janga o duwaɗo allahumma ij'al fi qalbi allah mi toriki ma waɗu ka ɓernde an annora waɗa ka nanɗe an annora waɗa ka gite an annora waɗa yeeso an annora waɗa sengo ñaamo annora waɗa sengo nano annora waɗa ɓaawo an annora waɗa nalan dow annora waɗa kadi leydi annora waɗananmi foppa an annora. Sa wawi mo jangude ka arab fa biha wa ni'ma haray no moƴƴi ko ɗon ɓuri labede. Si wawari ne waɗɗo wolu ka haalama ko komi woli ɗo aronkata ɗum ɗo ko ndi fof yo ronkata ɗum yeeso e ɓaawo nano e dow on tinno walla annora ko oɗo hara na ƴettugol ka yaltuɗa ka maɗa wola e téléphone ha hewtoya hara hiɗa ño'a yimɓe hiɗa fokkidi ka juulirde kay yon noon hiɗa salligino ha moƴƴa bakkatuji ma no montede dardiaji ma no ɓantede hiɗa windanede moƴƴi hiɗa ñewde yimɓe kay watta hoore ɗon kadi hiɗa yaade montoygol bakkaɗa ronditade ɓuri ɗin ɗon kadi ne o berkun ɗon haray ko o du'a ɗo woni ko jangete. Si a salligiki ha moƴƴi hiɗa jangude o du'a ɗo a yaari ni ka juulirde ɓe windirante baraji wasi tawi hara hiɗa juulude ko ɗum si wiwnoɗen yi on tigi salligo ka suudu mum si yaha sa salligaki no a wata heɓugol ɗum ɗo. النقطة الخامسة أيها الأحبة لا يشبك بين أصابعه في طريقه إلى المسجد لا في صلاته أيضا. ربما هذا غريب عند الكثير. تشبيك الأصابع في الصلاة مكروه عند بعض المذاهب وعند البعض حرام. وكذلك أيضا أثناء مشيك إلى المسجد لا يجوز لك التشبيك الأصابع. no gasa non no ngaldina yimɓe ɓen seeɗa si goɗɗo himo yahude ka juulirde kottingol kolli waɗa ni hana ko non kadi so tawi hiɗa juulude e hana kottingol kolli u'ugol kolli moƴƴinirgol kolli hana fi honɗum sa sallikiki ha moƴƴi a fiɓi anni o nda yaade juuloygol hiɗa windiranede baraji wasa tawi hiɗa ka nder julde joni noon kala ko a waɗata kon si tawi hara hiɗa ka nder julde na ya waɗu ɗon kadi tentini noon kottingol kolli ɗuma o kottingol kolli scientifiquement ɓeyni hina ko moƴƴi jono ɓe jonagol waɗani ɗum hana yehoyey ha kolli ɗin ɗi ñoɗɗo e so wonti nawyoyi allah hokkoyimo duuɓi ha yehoyey ha ɗi ñobbo hara ɗi wata koye waɗere ni koye wattan hakkil ɗum e moƴƴa moƴƴa noon. النقطة السادسة أيها الأحبة يمشي وعليه السكينة والوقار أثناء المشي إلى المسجد تمشي بالسكينة والوقار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتوا الصلاة وأنتم تجرون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقدوا وفي رواية وما فاتكم فأتموا. de goɗɗo no yaha ka juulirde wota yaw himo dogude haɗa hiɗa doga la a dogay tun lakkeɗa a lakkede tun lakkere nden battina ka ɓandu ma hewtoya hara hande kadi a fuɗɗike ukkade ko ya yaaru doyi si a hewti ko tawaɗa ko juuli do e maɓɓe
ko tawɗa ɓe juuli ko yoɓita ko ɗum nelaɗo sallallah alih w sallam maaki goɗɗo goo o dogu no moƴƴa o wari o hewti o habbiri ɓawo nelaɗo tawi mo himo duppi oɗo wata wadde ma fi khushu nelaɗo sallah sallam ɓayi ɓe salmini ɓe inni ko hombo waɗi ɗum ɗo o inni ko min nelaɗo maaki sallah alih sallam zadaka llahu hirsan ala salati wala taud wo yo allah on ɓeydane lerɗugol ngol fi yahugol ngol ka juulirde heɓa julde jama fokkitu law kono noon wata fillo sifa koko waɗɗa ɗo ɓe weltanimo ɓe duwanimo ha moƴƴa sa falaka letugol a fokkitay law kala men innaɗo ɗo joni ɓe waɗay ɗo yawgol ɗo ƴettugol ɗo avion ɓeyna convocation ko leer ɗiɗi avant le départ ɗo ka hiɗa andi fana ko 13 heures sa salligike midi 30 wallahi a watta 30 minutes hara hewtoy gas wallahi ka juulirde a letata few ɗon a hewtay hiɗa deeƴi ko wiyete ko yankinare julde nden kulol allah wallahi hara hino e ma hara hiɗa welti allah no weltanima sabiyan ayyuha lahibba yanzuru fina alayhi qabla dukhuli lmasjid yanzuru fina alayhi hal laysa hunaka wasakh لأن الصلاة بنا علين جائز قال النبي صلى الله عليه وسلم من السنن المتروكة أو المهجورة الصلاة بنا علين si on tigi hewti kadi wo ndaara paɗe makko ɗen ɓe makuno sunna adeteɗo yejjitede on ko sunna juulidugol e paɗe no gasa noon ɗum ngalɗina woɓɓe no sellaka goɗɗo juulida e paɗe nani kono noon ko so tawi paɗe ɗen hara hino laaɓi hara kadi ka wona e juulede ɗon kadi weƴƴitaka paɗe ɗen no laaɓi pos weƴƴitaka sifa tapiji no sellaka juulida e majje wo joni noon sa hewdi ko ya daaruɗe ha moƴƴa so fuɗɗoɗa juulde enen noon hannde ko paɗɗen darten ka ko honɗum enen ko société ji ɗin ko ɗum famugol hadiseji ɗi naynugol tun ko paɗɗen tun la an ko société ji ma ɗin taw ƴettata taw waɗani ka suudu ɗiɗo ko kesi hiɗi laaɓi ɗi ala e ukkade si goɗɗo watti ɗo société ji ɗo e père fermé walla yontere mo jindidude maggo wallahi hara ɗi luuɓi ƴetta ɗin ara yaɓa tapiji ɗin luɓɓina kala ka tippuɗa ɗon on luuɓi sujjuɓe ɓawo ma ɓen fof ɓe wata juulego ko reggiri anna baraji heɓuɗa ko bakka to woni ko moɓuɗa woɓɓe noon kadi ara inna gasi joni mi itta e société ji ɗin jaka hara sitta société ji ɗin hara koyɗe no luuɓi ɓuuri société ji ɗin sitta nde accunoɗa ɗon ko hikkiɗon kadi siɗa juulidude e paɗe ma a soli paɗe ɗen fewdo on say on tigi duwaka wallinirde paɗe ɗen ka sengo makko ñaamo a duwaka wallinirde paɗe maɗen ka sengo ma nano ko honto hanɗa wadde paɗe maɗen kaka hakkude koyɗema fi hon noon si goɗɗo ari hara o tawtiray ka ñaamo ma o tawtiray ka nano ko ɗum woni sunna ko ɗum woni pinal ngal waɗade ka hakkude koyɗema si tawi no laaɓi ko an jeeyi so tawi no tuuni kay ko an tu woni hendade si goɗɗo kadi ardiɗo mo wawma tawtude si goɗɗo arɗo kadi mo wawma tawtude ko ɗum ɗo woni sunna hasihi hiya sunna alla tada anna alayni an yaminika wala an shimalik walakin tada'uhuma tahta qadamayk hasihi hiya sunna ko ɗon hanɗa wadde paɗe ɗen ko ɗum ɗo woni sunna o na yo ngalɗin goɗɗo sa yi goɗɗo juulida e paɗe kono noon condition arano on ko hara paɗe ɗen hiɗe laaɓi pos hara kadi ka wona juule ɗon hinaka weƴƴita tapiji si goɗɗo naatidi joni paɗe tawi en jooli ɗon ko leggal yaltinirten mo ɗo par ce que en innay mo feeti sa tawino goɗɗo juulda e paɗe ko contrôle ta ɗum ko sahiɗe laaɓi ñande goo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe juuliduɗe e paɗe maɓɓe ɗen jaka noon paɗa koyngal maɓɓe gotal no yaaɓi noon soɓe jibril ari sowdiɓe yoɓe solu ngal paɗal ɗo hingal wondi e soɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam soli ngal ha gayni wallini ɗa sahaba ɓen ɓe fof maɓɓe mo ɓe soli paɗal mum ɓe sikki ɗum no gay tawamaga julde hannde kadi wono yanelaɗo ɓay ɓe salmini ɓeyni ko ɗum solini on paɗɗe ɓeyni mi yinelaɗo a soli wo min ko jibril ari innilan koyngal ngal miɗo yaaɓi goɗɗum ko ɗum mi ittani onon hay son ittano noon ko ɗum ɗo fof ko lerɗugol e ñentingol sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam annuktatu thamina yuqaddimu rijlahu lyumna inda dukhuli lmasjidi wa yaqra'u du'a si goɗɗo kan no naatde ka juulirde ko koyngal makko ñaamal ngal o haani naadugol wa yaqra'u du'a bisimillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma aftahli abwaba rahmatik hadihi riwaya kala mo o ƴettiri hunaka riwayatu mukhtalifa liddu'ai inda dukhuli lmasjid bisimillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma aftahli abwaba rahmatik aw allahumma inni as'aluka min rahmatik wa inda alkhuruji aidan kadhalik nde on tigi no naata woɓɓe naata ɗo hara sendidira hare ko hongale muɗum ko baraji tu wonɗa e perdugol on di contrôle e hoore muɗum moƴƴa
accira ni téléphone ngol yimɓe ɓen téléphone kanko e allah subhanahu wa taala ko ɗum on tigi natirta ka juulirde. النقطة التاسعة ربما يستغرب البعض يسلم إذا دخل المسجد على من فيه بصوت يسمعه من حوله بصوت يسمعه من حوله لا يسلم على الجلساء كله بل يسلم على من حوله. si goɗɗo kan naati e juulirde ko yo salmi wonɓe takko makko ɓen na yo daro ko damo ina assalamu aleykum o dérange woɓɓe goo woɓɓe haray no juulude woɓɓe no janngude qur'an woɓɓe no jantade inde allah kono wonɓe takko ma ɓe gayna assalamu aleykum men ɗo nanama jabana li umumil hadis sabu no hadis on ko ɗum ɗo woni ko wowli woɓɓe no ina si goɗɗo naati e juuli koye fam la a salminay kono na koye a salminir pinal e faamu kadi. annuktatul ashira yusalli sappa ɓere nden ko yo juulu darɗe ɗiɗi darɗe hiwrorɗe juulirde nden tahiyatul masjid li qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam iza dakhala ahadakum almasjid fala yajlis hatta yusalliya rakatayn walaw kana al imamu ala al mimbar. hay si tawi imam on no ka hoore mimbar waɗo mi woniri ɗo ni sa naati a duwaka juula jooɗade ha juula darɗe ɗiɗi sa yehi ka goɗɗo ko yawiɗama o way so tawi ko piigol mo naɓuma ay nayi on jarama o ina noon welirde ɗo wernama noon hannde kadi o hiwroɗamo ha gayna après noon o wernama no tawa e pinal kadi sa naati ka goɗɗo koye ayno yoni koye accu kanko o wernama kanko andi alhaali suudu makko ndu wonire ɗo jaɓira kadi ko ɓe wiri ɗon kadi a anda ko fiyon ɓe werniranma ɗon no tawa kadi e finugol ngol an tawaɗo on simmo ko ba ari ka ma hara ko premiére fois o anda suudu ma ndum pinal ma ngal an fiwata ɓitto fiwata o ɓitto présentugol mo toɓɓoygoo in haray ko ɗo min woni ɗo ko salon on ɗo ko chambre fayɓe ɓen ɗo ni ɗo ko chambre honno an on ɗo ni haray ɗa ko cuisine on haray ɗa ko hurgo ngo ko wowlirɗa ɗum ɗo fof na yo anndu ko honno chambre ɗon ma chambre fayɓe hada fu on objectif principal on ko honto hurgo ngo woni a fewdatamo ko ba inna hino ɗo hurgo ngo aynatamo ko ba sooɗo ñaamen ko ayno tun ñaamen ɗa kadi sa ini hino ɗo chambre fayɓe ɓen hino ɗo cuisine on hino ɗo ɗum ɗo hino ɗo hurgo ngo nde haaju makko yeeni o himo anndi ko honto yarata ɗum noon no tawa e pinal ko julɗo haani faamugol anndana ko honno gerdata neɗɗo muslim ko fatin haani wonde hara mo fini julɗo duwaka wonde komojo joni noon ɗo tahiyatul masjid on ko ɗo watta hay si imam on no hutubude goɗɗo naatuno ka juulirde walla imamu yahtub o jooɗi nela sallam maaki hal sallayta rakatayn o inni la nela sa fa salli immo juula nela ɗon imminimo juuldar ɗiɗi ko raɓɓinɗinaɗe kadi si tawi noon aari ka juma tawi tan hino wutti moƴƴa ko ya juulu darɗe ɗiɗi jantoɗa qur'an so tawi jangga qur'an ma jantoɗa inde allah juula e nelaɗo sallallah alayhi wa sallam nelaɗo maaki akthiru salata alayya wa khasatan yawmul juma fa inna salatakum ma'rudatun alay wo hebbine juulugol e an tentinino ñalande juma e jemma juma ko juuloton e an kon weeɓi tantelan kala juuloɗo e an min kay mi rutta e makko man salla ala nabi sa sallam marra sallallahu alayhi biha ashara sallallahu alayhi wa sallam juulen e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum no o wiiɗo si ɗum ɗon feƴƴi isa nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e ma kadi yahtaru rajulu الصف الأول على يمين إمام إن تيسر بلا مزاحمة أكرر يختار الرجل من الصف الأول وأيضا عن يمين الإمام إن تيسر ذلك بلا مزاحمة هذا هو الأفضل مثلا هنا يمين الإمام si on tigi naati kadi ka juulirde ko ɓuri moƴƴude saffa yeeso on ko on visanta go'o saffa yeeso on kadi arda kadi ka sengo ñaamo ko ɗon ɓuri e moƴƴude limaza li anna allaha wa malaikatahu yusalluna fi saffi l awwal allah e malaika e makko ɓen fof ko ɗo ɓe juulata wa qala sallllahu alayhi wa sallam khayru sufufi rijali awwaluha wa sharruha akhiruha wa khayru sufufi nisai akhiruha wa sharruha awwaluha ko ɓuri moƴƴude e saffeji worɓe ɓen fof ko saffa arano ko ɓuri bonde e saffeji worɓe ɓen fof ko sakkitiɗon par ce que ko on hikkonirta e rewɓe ɓen to ko ɓuri moƴƴude e saffeji sonnaɓe ɓen fof ko sakkitiɗo on
ko ɓuri bonde e saffeji maɓɓe ɗi wo ko arano par ce que ko no hikkonirta e worɓe en contact on ko ɗon watta joni noon ko ɗo wonɗa e arde ka saffa arano ɗo saffa yeesojo on eto ha heɓa toon place tentini noon ka sengo ñaam kono woɓɓe ko ara hara hino hawji ko jooɗo ka dambugal to perdane moƴƴere ɗo fop ne laaɗo salah sallam no maaki law ta'lamuna ma fi saffi l awwali wannidai la ataytum ilayhima walaw habwa siɗon anduno moƴƴere ko woni e noddinado e saffa arano on arayno e ɗiɗo ɗiɗi wo hay sayi ko rugoɓe yonti wattan hakkil moƴƴa e saffa arano on inchallah wa qabla al akhir yajlisu mustaqbilan alqibla yaqra'u alquran aw yazkuru llaha subhanahu wa ta'ala liqawli nabi sallallahu alayhi wa sallam inna likulli shay'in sayyida isma'u ma'i hadha alhadith inna likulli shay'in sayyida wa inna sayyida almajalisi qibalatu alqibla subhanallah wa sayyidu almajalis qibalatu alqibla nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maki so naati kadi yo janngu qur'an o janto inde allah wo ande de piiji ɗin fof hino mari kohojo no mari tedduɗo wo ko ɓuri teddude e yimɓe ɓen foppo kadi siɗo jooɗa e jonde wo ko fewtuɓe ɓen qibla onti jooɗo fewta qibla fewta rabbu samawati wal ardo si wonna hara ko jogiiɗo ganto nawnare muusu ɓaawo muusu kala jogiiɗo ganto nongo woniri o on ɗon o heɓay baraji ɗin hay so tawi ko ga o fewtiri amma pay kun cukalum sifa wano amin yo jooɗo fewta to wowtina hoorema inna ndu ɓanndu wowtu tampere fewnɗo hiɗa wallini waalagol e gaburu hiɗa wallini daroyagol darngal anda ko ɗum woni ko habbima aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله النقطه قبل الاخير ينوي انتظار الصلاه ولا يؤذي فيه احدا si on tigi naati kadi haraɗa wondi e anniyeɗa habbe julde nden lianna nabi sa sallam yaqul intizaru salatu bada salat fadhalikum riba aw kama qala alayhi salatu wassalam haraɗa wondi e anniyeɗa habbi juulugol ngol hayɗa windanede baraji ɗin fof masa yaqul laka almalaika allahumma ighfir lahu allahumma arhamhu allahumma tubu alayhi allahumma ighfir lahu allahumma arhamhu allahumma tubu alayhi haray malaikaɓe no allah men torikima yaafemo allah men torikima yurmemo allah men torikima jaɓanmo allah men torikima tabintinmo kadi haray ko no malaikaɓe wonma wiyande ma lam yuusi ahadan aw lam yuhdis fodde a lorrani goɗɗo ka nder juulirde ma salligui ma on bonani ka boni woma lorruɗa goɗɗo haray kupiɗon hande kadi kono noon goɗɗo lorrirde goɗɗo fewno ka nder juulirde ko ɗi téléphone ji ko ɓuuri hewde fewno goɗɗo ko lorrita juulde ko téléphone ji ni woɓɓe naata ina sokke téléphone ji ɗin hatta ɗum sona worro dérange yimɓe toriki allah yo allah subahana taala on yaafo en wa akhiran iza uqimati salatu fala salata illa al maktuba hadihi min al adab iza uqimati sala fala salata illa al maktuba sa naati ka juulirde kadi a naafi ha sallijo on darna ni waqtu on haray wata naafu hay hunde wata juulu hay hunde si wona waqtu fewndi ɗon hande kadi wa inda al khuruji ayda min al masjid yuqaddimu rijlahu al yusra bi aksi ma dakhala min al masjid ndemo yaltoya hande kadi o yaltina koyngal makko nanal contrairement lidduno natirno noon hande kadi wa yaqra'u du'a al khuruj bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma iftah li abwaba fadlik aw allahumma inni as'aluka min fadlik wa inda ad-dukhul qala abwaba rahmatik wa athna al-khuruj yaqulu abwaba fadlik nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yarzuqani wa iyyakum wa sa'ira al-muslimina bi husni al-khatimah allahumma arzuqna husna al-khatimah allahumma arzuqna husna al-khatimah allahumma arzuqna husna al-khatimah allahumma farrij hamma al-mahmumin wa naffiz karba al-makrubin waqdi ad-dayna anil madinin واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم لا تفرج هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تجعل فينا
ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.